Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan amabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na paulwan. Anya ngay ita. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Daman malagip ko may papan kadagiti nagduduma adidigra dito'y pagilian. Anya rin tatirman. Amin na nagpresidente. Andan sa mako na adidigra bayat ti panagtakem da. Uwana niya. Sipod nasukatan dahil di Presidente Marcos. Nakarkaro launayin iti nagpresidente aday di Corazon Aquino. Nagado ti kodita. Layos ken anyapay adidigra. Amin da. Mako na nga dalayos ken nakarkaro in nagpigsa a bagyaw. Un nga ron, kakaruan sa ti panagtakam ni Pinoy. Dala taragiti masakar karagiti Manalo, kan tilaw na napasamak iti sa 44, kan ti hostage ti may sa tourist bus na nagluganan ng iti Taiwanese. Un nga rod. Nga aging gaita piman amano at tawanin tinapalabas. Di pa'y nadusa dagiti rumbeng kumaamadusa. Un nga ron, Kastamot ten iti Yolanda fans. Oh. nasa uyon, bilyon tinaawat da donasyon ng napananangay. Saan la adagita? Adu ti kalukwan da. Ultimo na surok at talugasot at unilada kano iti balitok. Anayon ti Marcos Gold. Inlibas da kano impan iti sa bali a pagilian. Ang kasla na tao-tao mutin na dyan nga isyo. Ay, anya nga iti napasamak. Awandan, nagpukaw dan. Isudang nga agina, natigukdan. Tiket tinakaskas daaw, doa a presidente ti pamilyada. Ngam saan da pinalukatan ti kaso da di Ninoy. Un nga raw. Kahit pa idian ni PBBM, malukatan kumarita akaso ng san akayat dagiti masiknan. Naku na yon. Ano tiyag ko na, di na kaya maduktalan ti kinapudno. No asino talaga ti mastermind. Asaan aday di apula kaya kas impampabasol da. Naita katirigat naita. Pabasol da pabasol iye tao. Ngam awan mo't basol na. Pinagbalinda adakes, di awan aramid na. Inusar na lang na dyan nga isyo, tapno guraan nang iti umili ni apula kaya. Ay husto ka Domeng. Aga semdayta pa ng dadael da idi kinapulakay. Ano tinaidulin na paset ti pakasaritaan. Ngem na ibutak-takitan. Ado dagiti ladawan kas kada video dagiti inararamid da. Oh. Ultimo ti pasamak manipod Malacanang. Aging iti nakadanon na iti Guam sa iti Hawaii. Wen nga rod. Ay,
makapasangit na pakasaritaan. Ngamita, may kupintumot siguro dahi ta na pa sa history. Nakasublin ti may sa Marcos iti Malacanang. Kanisupay ti presidente. Puno dahi ta, majority votes pa ya. Pagkakitaan, nariingan ti nasurok 31 milyon na Pilipino. Iti nasurok mo't 30 atawin. Apan nakaikawa tayo, iti panagtakam na iti nang sublat, iti dadi apulakay. Ay, hun nga rod. Ne, agudo nga gayam dumeng. At the meeting mi, iya iwisi, iso apanawang kapay. Ha? Iso akapilitan na si kapay lang ati makamo diti opisina, wine. Uwan siya naman. Nairwamak mo na mapampanawan nito. Nga uray sana siya ti OD kan sekretary. Sumerkailatan na po. Tanakalukat mo tri daw. Kagawad dumeng, umayak man. Nay, nakayumot gayam na nabistra. Sumerkayo Agtugaw kayo. Anya ka na, iti maipaimi ka na kayo. Ada nga rod parikot ko kadagiti anak ko. Ti anak ko mismo ken manugang ko. Sige na. Ipuon yung erugi. Noon nyo rin parikot siyo. Tapadasin tayo buray-rayan. Kan isapulan ti solusyon na. Wen, kagawad barok. Pwera mani-involve Tawan pa yung sweldo may. Awan na maipautang ka. Anya lakit din nagiti ka barangay na ya. No anya laditan ti kamkamang da aparikot iti barangay. Ultimo personal aparikot da ngay suda ko matirumbong nga mangrisot. Asaan anas kan ngay kamang da. Kung saan na mamuan ti sabali. Ikamang da pa'y lang iti barangay. Anya. Nulabsam tagsaw at ure kabasitan na parikot. Kan dirumbeng ko manamamuan ti sabali. Ta risutendan nga kakabalay. Yagda pa lang iti barangay. Kat pakaibabay nan na pa dahi. Ta apamot ti agkakabalay. Ay. Talaga narigat ngagpaiso ti chairman o no kapitan. Kas iti dahi jay. Parikot ni nanabistra ti aramid ti anak ken manugang na. No kastya makainom ti lalakay. Sobra ti linnailo da. Parikot ayan ita. May mayat langan ti kasjay. Yung tayo tumayab amin nga aklaw kas kada kalderaw no mabartag ti lalakay. Awan makita ka parikot ti jay. Dahil ito iti parikot no kasano labanak. Takunak ngagsurat Anda ba nagukap iti ngiwat ako na. Ay, agura ka man ta ipistok ti swivel chair ni chairman na katugangak. Tapno may mayat. Mariingak mo't nga tanong da umay at tao. Laita, pwesto. Sige, pagustuhan ka man. Tapnaawan makon kunam atog leb.
Na, ay una yan. Anya kat ti aramid dagitoy nga agasawan. Gusto na Andy, marigat nita. Apo, dagiti salbagan. Abak dapay ti kasla. Ha! Pusa! Na! Pusa! Inadada na kitdain! Anyat problema yung ayana nang. Adaya! Kundi bugaw kayo iti pusa kat awan mo ti pusa tayo. Kasanaw, kas kayla pusang agin inaram. Nakaar-ariwawa. Awan mo ti dakas na, taagasawa kami mat ka ni Andy. Wan! Ngam nagalas! Nakapigpig sa tigarikgik mo. Di ka lang mabain. Awan makitak amadi, kandakas na nanang. Apay, nakainom manan ayan ni Anday. Wan, nanang. Ingatangak iti nga botelya itay. Agasam day ta. Sika pa yan ti gumatang iti inuman na nga arak. Uray ata, nga botelya laeng. Kan may mayat no uminom dito'y balay, ngam ti uminom itirwan. Sabali ka mat. Dagiti daduma, mabusor da no nakainom ti asawa da. Isuda ngam siya, sa bali nanang. Igatangak pa'y kidi at inuman na. Sabali ka mat nga asawa, anang. Talaga nanang. Ngamin, numakasyat ni Andy ko, unay alailo na. Anya? Kasanaw no makaala iti sakit na iti kanayon mo apanang gatang iti inuman na. Kasano nga sakit, kat saan mat nga agbartag iti kasta unay. Ngem uray, taarag minalam akasta. Inton kwan makaala iti sakit ta sawam. Ay, basta. Kay kayat ko ang makainom ni Andong nga uray minalam nanang. Ala, no iso ti kayat mo kan iso ti pagragsakam. Iso, ngam saan kanto ko mga agbabaway no agsakit ti asawam ket mabalo ka di na oras. Nalapos kayo mo't nanang. Anya ang mabalo akong kunayo mat. Para day talaang mabalo ako. Ket, anya ko matiturungan na no sa anakasta. Agasam tamin nalam anak kainom iti arak. Papanan na ngay adi agsakit ket day tati ipatay na. Saan tayo man napagsaritaan day ta? Adayo ang mabalo tanaragsak kami nga agasawa. Nupay, manginom ni Andy nga asawa. Anya ka di dyan na mestra. Ay, Anda parikot ka di manen. adda nga ro duming barok. Awan ka din ni Chairman Gusteng. Nagudong. Ada nga min meeting da kakapitanes ita. Isu aya. Ngam no anya ti parikot yaw. Mabalin yung ibaga kanyak. Ta idanon kunto kanakwada. Daytoy kat may papan ka dagiti anak ko barok. Anya. May papan man iti anak ko kan manugang ko. Isuda ti parikot ko barok. Tadyak maawatan no anya talaga ti aramiden da. Anya ka ti parikot yu ti manugang yaw. Kapkabilan na ti asawa na. Kasla dala aso kan pusa adi makapagden na. Kan ay nasasayat pa yano minsan nagiti asaw kan pusa ta adda nagiti agkasungduan. Kwa barok. Adan nintag ita may papan ka nagiti asawa a makabkabil. Mabalin nyo nga ireklamo ti manugang yaw. Umuna, agpa-medical ti anak yaw akabkabilin na. Tapno adda pamanagnag a battered wife. Uno makabkabil nga asawa. Barok. Takalitan ti karbangan nagiti babae. Sana basta kabilan ida, uno iroromain. Ay, kwa doming barok. Baliktad sa. Takas lakit din ati manugang ko alalaki ti may rurumain. Anya? Battered husband? Huwain kagawan. Sus,
Adamot lintag itan, amang protektar ka nagiti lalaki ang makabkabil mo, nagiti asawa da babae. Aya? Apay, kabkabilan ka din ni bakit na ti manugang yaw? Ay, Wano ti anak yaw kung ako ma? saan mo't kit day? Ngam, panagkita kat panangiruruman ti araramidan na. Kasano pa nangirurumain? Anya ti nagibasaran nyo ti daytana na? Nagkunaan nyo may rururuman ti manugang yaw? Wan kagawad. Agasamat ngamin aya. Mismo pa yun ati anak ko ti gumatang iti inuman ni Ande a manugang kao. Minalumday ta, awan pulos palyana. Anya? Wen barok, kat day ta ti pagdanagan kan pagamkaklaunay. Iso ti kumatgatang iti inuman ni Ande? Inarabos mo dayta? Mamahati ka kuma. Nulabsan ti agsaw, aggurigor ti aldaw adi na igatangan baraok. Apay, obligaan anya ti manugang yung igatangan niya anang iti inuman na. Saan? Disnudo ni aneng agumatang. Kaya't naasawaan, iso ti mang barbartek iti asawa na iti minalam. Anya? Sos, ibang klase nga ron mo ti anak yo, ha? Itala ang makapuotak iti asawa a babae akasta. Iso day ta ti parikot ko barok. Amkak nga mga numakaala iti sakit ti manugang ko kit mabalo ni anang. Ay, kasano pa yung ti biyagda nga agiin ah. Apos na naadi-aday dagiti anak da alima. Anya? Wan barok. Uray ko man matulung ang painubilang. Bakit akmat nga rudan? Kasano pa yan nga dagiti apok no maulila da iti ama. Ay, parikot ngagpaisaw. Iso ngagpabalakad ako makin ni Chairman Gusteng no anya ti makunana. Tadinak mo denggan yan nga anak ko. Mariribukan akbarok. Salot kide. Bayan nyo lang, ha? May danon ko na ito ya parikot yaw ka ni Chairman. Hawan man kagawad duming barok. Saan ko nga mo talaga ti aramida kiti anak ko? Diyay manugang ko kay kayat na ba? Siyempre, ha? Agasam na ito. Igatangan da pa yun iti inuman na. Ken kunayo ang nagsamit tilin na ilo da no makatagay ni Anday. Wan barok. Katidanagag. Hamangan numanayunan manan ti apukok. Anyan? Ngamtirigat na. Sakbay tilin na ilo da. Sipat-sipatan pa'y ni Anang ni Anday. Anya? Gaminto na gagay. Sweet kas kada darling manan. Tinawag da. Salbag ni ayat ako ng katugangak. Ibang klase. Baliktad mo't diti amok dita. Apaan dati asawa dano agbarte kuno uminom man laeng. Iso nga rod nanang. Hangam sa bali mo't daytoy. Tamis mo ka no ani anang tigumatgatang iti arak nga inuman nila kay natunggal malam. Ibang klase ko na nga rod ni Dumeng. Darigat ang may spelling Rosa. Gusto rin akin na ni Dumeng. Ibang klase. Ay, saan ko nga amo no anya alajik dayjay ko na nga rod ni Dumeng. Kasarita ko madatatang mo ani Bireng no anya tirason na. Kasarita ko man ni tatang, ta iso day tatidakkel wano nadagsen aparikot ni Nana Bestra. Sa bali mo taparikot daytan. Naglaka ko matisulbar na. Ngam anya nga tangamin tirason ni Andang ang mga aramid iti kastaken lakay na. Ti pagdanagan ka no ni Nana Bestra, kat amangan no agsakit ti manugang na, kat mabalo ni Annang. Anya? Abusta na adi-adi wano natukad-tukad ti lima kan babasit ka no pailaang anak da. Day ti parikot nagpaiso ita. Ngam ti tiyak may busa panunutan nanang. Anya ti rason, wano mangidordoron kini Annang ang mga aramid iti kasta. Masapol ang makasarita ni tatang mo kuno ni Dumeng. Taamon
No anya mo ti parikot ni Andeng takastakit di tar aramidon na. Wananang kasarita da kano ni Annang. Tadagiti dadduma nalaos ti busor da no nabartak ti asawa asumangpet wenno makikaida. Ay, uray siyak. Ay, nakarkaro manan kanyak Ay, naimbaglangan taman mano ang makainom ni Doming kan pamagustulaan. No anya launay ti pagayatan da iti arak. Saan mo ta makatulong ti salunad ta? Ay, amok pa yan No, kat nagsasara kan dagiti lalaki, saan mabalin nga awan sangwenda nga arak? Ay, Apay Domeng, tatang, tulungan nyo kano dana na bestra. Taan na ospital ni Anday, katawan kwartada. Masi kayo kumamat na chairman! Anya, Day. Ay, sudaytan. Na mga nupot din da kano pa itibagis na katsukatan da itiguma! ay sus, daytan Diwan, chairman! Naala na iti menalam apa naging inom na iti ara, kawan pa'y pulutan na! Apay nga minakas jay Andeng. Si kakano pa'y timpan gumatgatang iti inuman na. Dakkel nga ron na mamawig na nasuping. Ayat ko lang amin adikam agapa. Nalailo ngamin no makainom. Na. Kadita, anyat makunam. Unggag pa iso Anang. Anya nga, iti makunamita. Ang babawi ang garot kagawa, chairman. Agbabawi ka ngem nagdakkelan ti parikot mo. Huwag nga raw. Oh, makita mo, Andeng. Kinasarita da kan samot na gustay. Apay ngin tultulo mo lata pinapainom nila kay Mau. Ay, sana parikot na ita. Bayam, asukatan da iti guma ti bagis na. Ket no guman ton, sige, go, go, go. Painumumlat ta. San tumot nga tan amarunot ta gumamot ti bagis na. Sana ya. Anya kayan nang. Masukatan na, initigo matibagis nila kay mo. Mayat, oray minalaman nga bartak. Ay, anyan na dya, tagainap. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.